igsuon kana bitang Ginoo mura po na siya bangko na kung magdeposito ka didto og mga maing buhat, daghan kang nahimo nga nalipay ang Dios, mabati gyud nimo nga sa higayon nga ikaw na usab ang mga hinahanglan, maka-withdraw gyud dayon ka na sa ato pa withdraw nga diretsuhan tuhan nga tabang sa Ginoo. Pareharo na sa kalibutan, di ba? Pag mag-savings tag kwarta sa ATM, doon ay mga emergency, di ba? Maka-withdraw ta anytime. Pero pag wala, magkadindiin taog, pamaylo, kalukop, asa ta mangita. Mora po da sa Dios. Ang imong mga pag-ampo karon di man na masayang. Ang imong pagpaningkamot ug pagpangalagad ug paghimo og buhat sakripisyo para sa Ginoo, di gyud na masayang. Mo ni dakong bahandi nga imong gitigom ngadto sa kasing-kasing sa Ginoo. O sa lahing mga adlaw, madawat mura ang ganti isuon. Mo nang di ta magtinapulan sa pagmahal sa Dios. Di ta madismaya or madiscourage kung naapatay gipangayo nga wala niya gihatag. Malay mo, ang imong gipangayo more than pa ang iyang ihatag diha sa imuha. Hulat lang gid ta. Amen.